ikintu nabwira nk'abayobozi, imvugo zangisha abantu bagomba kuzireka, kuko urabona indi nk'imvugo ya Mugesera ivuga ngo barajyana abantu Abisiniya, ni imvugo yakoze amateka mabi. Ariko kubona abantu bari ku butegetsi kuri FPR bamenye ko byanahinduka, nta kuvuga amagambo mabi uyobya barambeshya ngo ndi kuyobya abantu, ahubwo nibo bamwe mu babayobya. General Major aravuga ati Mubaraka ati ingengabitekerezo dufite igisirikare tugomba kugira icyo tubakoramo, yavugaga nko kubarasa. Kandi abanongeye kukwifuriza ibihe byiza uwo kurikiranye Up to Zone, abankuzaniye amakuru menshi cyane agiye atandukanye, ariko reka nkubwire zimwe mu ngingo turi buze kwibandaho. Turaza kuvuga ku rupfu rwa Aimable Uzabakiriho Karasira, dore yuko uru rupfu ari rugomeje kugenda ruvugisha abatari bakeya, yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero Aimable Uzabakiriho Karasira akaba yaragaragaye avuga amagambo akakaye ku butegetsi bw'u Rwanda. Benshi rero akaba ari byo bari guheraho bavuga yuko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bwo bushobora kuba bwamwivuganye. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda rwo nta kintu rwari rwatangaza ku rupfu rw'uyu mugabo, ahubwo ibitaro nibyo byaje gutangaza yuko uyu nguyu Aimable Uzabakiriho Karasira yitabye Imana bitewe n'imiti myinshi yanyweye. Kuko nabikubwiye rero nkufitiye amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Andi makuru nkufitiye nuko abaturage bagomeje kugenda binubira izamuka ry'ibiciro rikabije. Ibi rero bikaba bije nyuma yaho gaze ndetse na essence bizamutse cyane, bigatuma n'ingendo ibiciro byazo bizamuka. Ibi rero abaturage bakaba bagomeje kugenda babyinubira, bavuga yuko ubuzima butangiye guhenda mu gihugu cy'u Rwanda. Bakaba barimo baragenda basaba ubuyobozi bw'u Rwanda kuba rwagira icyo rubafasha kuri iyi ngingo ijyanye no kugabanya ibiciro mu gihugu cy'u Rwanda. Andi makuru nkufitiye nuko Iran ikigomeje gufunga umuyoboro wa Hormuz. Ibi ngibi akaba ari byo biri gutuma essence na mazutu ibiciro byabyo bitamanuka. Rero ibi ngibi bikaba byaragize ingaruka nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho mu gihugu cy'u Rwanda ingendo ibiciro byabyo byazamutse ndetse binatuma abantu bacanaga petroli ubu ngubu amafaranga yo kuyigura yarazamutse cyane. Reka kugezeho n'aya makuru yagomeje kugenda avugwa cyane, aho abaturage bari kwinubira umusanzu wa mituweli wazamutse cyane. Rero ibi ngibi bakaba bigaragaza nk'imbogamizi, aho ngo byahuriranye n'izamuka ry'ibiciro rikabije ry'ibiribwa. Ibi rero bikaba ngo bituma ubuzima bugoranye ho mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe ukorera amafaranga makeya. Bagaragaza yuko rubanda rugufinya kugira ngo babe mu gihugu cy'u Rwanda bibagora cyane, ndetse wumve yuko ngo no urya rimwe ku munsi biba bigoranye. Ayo makuru nkufitiye rero nk'uko byagomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye, biri kuvuga yuko MTN igomeje kugenda ishinjwa n'abakiriya bayo ubujura. Rero abakiriya bayo bakaba bavuga yuko ngo bagura amayinite iminota yabo itarashira bakaboherereza yuko amayinite yabo ashizeho. Ibi rero bikaba byagomeje gukora bikubwiye kugenda bitangazwa n'abantu bose bakoresha MTN, bavuga yuko ubujura bwadukanye. Bakaba bagiye babitangaza ku binyamakuru byinshi cyane bitandukanye. Reka dutangire isesengura ry'amakuru yacu kuri iyi nkuru yagomeje kugenda ivugwa y'urupfu rwa Aimable Uzabakiriho Karasira. Bari gushinja ubutegetsi bw'u Rwanda yuko aribwo bushobora kuba bwamwivuganye. Ibi rero bikaba bigomeje kugenda bitizwa umurindi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aribo bari kuvuga yuko uyu nguyu Aimable Uzabakiriho Karasira kuba yitabye Imana igihugu cy'u Rwanda kibifitemo uruhare. Uyu mugabo rero na mbere yuko ajyanwa mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe, nawe ubwe mu biganiro yakoraga yivugiraga yuko afite iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Uyu rero Aimable Uzabakiriho Karasira akaba agomeje kugenda avugwa n'abatari bakenya, benshi cyane bari kumuvugaho ibintu bibi bitewe n'uko yarwanyaga ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko ku rundi ruhande afite nawe n'abakunzi, afite abantu bakundaga ibiganiro akora bitewe n'amagambo menshi cyane yavugaga, amwe yabaga ari mu bwenge yanaguhindurira ubuzima. Uyu rero Aimable Uzabakiriho Karasira akaba mu biganiro yavuze yuko nta mubyeyi cyangwa umuvandimwe yari afite, ubu yarasigaye ari nyakamwe. Yavuze yuko ngo ababyeyi be bitabye Imana ubwo inkotanyi zoherezaga igisasu kikagwa imbere y'inzu yabo, ngo aribwo umuryango we wose wahise ushira, abandi
barahunga usibye we wenyine wasigaye. Reka rero dusoreze kuri ya makuru y'izamuka ry'ibiciro rikabije ndetse n'izamuka ry'umusanzu wa mituweli, aho abaturage bari gusaba leta yuko yabafasha ikagabanya ibiciro ndetse ikanahindura umusanzu bashyizeho wa mituweli. Ibi rero bakaba bari kubigaragaza yuko bishobora gutuma ubuzima bubagora cyane ndetse abantu batatanga mituweli bakaziyongera. Ibi ngibi rero bikazateza ibibazo mu minsi iri imbere. Ndagushimira rero wafashe umwanya ukumva ino video, reba niba kandi subscribe kugira ngo tujye tubana.